are kope thuso re phagamisetsa matho a rona dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Thuso ya rona e tswa kae? Thuso ya rona e tswa ho wena Jehova ya yentseng mahodimo le lefatshe le lewatle le dintho tsotlhe tse re di bonang. Morena le Modimo wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste, re tlile Modimo ya matla otlhe ka hare ho ntlo ya gago go tla go obamela Modimo ya matla otlhe. Re kopola gore Modimo ya matla otlhe o tutubolle ditsebe tsa moya Modimo ya matla otlhe, jwale ka lentswe la gago le tla le tlile go theola Modimo ya matla otlhe, le bue le motho yo kwa teng. Papa ya matla otlhe ke a kharameletsa ntle papa ya matla otlhe mewa e maswe e ka re sitisang ka gare go tshebeletso ena. Ke kopa tsena tsotlhe Modimo, ke tshepa lebitso le le matla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Ke ya leboha phutego ya Modimo e re ke tseye motsotso o ke re ke ya le dumedisa batho bohle lebitsong le le matla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Na le lona mo moshong wa letsatsi le re tla go tsenna tshebeletso ya bofelo ya ngwaga e le sontaga sa bofelo. Ke gore ke re le hlogonolo go ba ka gare go ntlo ya Modimo, re se ra inyatsa le ga re iphitlhela e le gore ga re ba bakalo. Modimo ena o na le rona, le ga re ka ba babedi kgotsa ra ba bararo, empa ga re dumela lentswe la ona Modimo ena o na le rona. E tlo nna le wena re fuduwe le godimo, re bitse le godimo, re re 60, re re tlogo moya o halalelang moya wa nnete wa tšheseho 60 difeleng tsa seo. Kia leboha phutego ya Modimo, re itukisetsa go tsena mantsweng a rona a motshegare kgotsa ke re a moso wa letsatsi la kasheno. Ntumelle ke re nna le wena re tlile go bala dibuka testamenteng e ntšha le testamenteng ya kgale. Buka ya pele e re tlileng go e bala go tswa testamenteng e ntšha, re tlile go bala buka ya Johane wa boraro, re tlile go bala 16 ke mo re simollang re bala mo teng re emisa 18. John chapter 3 re tlile go bala verse 16 to 18. Lekwalo la rona la bobedi
re tlilo go bala buka ya DIANE. DIANE kgaolo ya borobedi. Re tlilo go tseya temana e le nngwe mo go 17. Proverbs chapter 8. Re tlilo go tseya fela verse 16. Ha re kopanna pina le Sunday school ha we batla. Leboha phutego ya Modimo ha o bone lentswe la Modimo buka ya rona ya pele John chapter 3 verse 16 ke mo re simollang re bala teng yona e balega ka mokgwa gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo mo e bileng wa neela Morwa-ona yo tsetsweng a le esi gore mongwe le mongwe yo dumelang mo go ena a seke a latlhega mme a nne le bophelo jo bo sa khutleng. Kana Modimo ha wa romela Morwa-ona mo lefatsheng gore o atlhole lefatshe mme e le gore lefatshe le pholosiwe ka yena. Yo dumelang mo go ena ha atlhole, yo sa dumeleng o setse a atlhotswe ka a seke a dumela mo leineng la Morwa Modimo yo tsetsweng a le esi. Lentswe la rona la bobedi ka mo ke ileng ka tlhalosa ke re buka ya DIANE chapter 8 verse 17 e balega ka mokgwa. Ke rata ba ba nthatang ba ba mpatlang ka tlhoafalo ba tla mpona. Amen. Leo ke lentswe la Modimo e ka Modimo a ka hlogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la Modimo a le dirisa a re rapele re lebogele lentswe la Modimo. Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moya o matla ohle, papa ka lebitso le le matla la mmoloki Jesu ke a rapela ke lebogela lentswe la hao Modimo gobane lentswe la hao ga lona go tswa Modimo le sa etse mosebetsi mo go bobotlhe ba ba go dumelang. Papa ya matla ohle re santsene re kopane re tlilo go obamela bua le maikutlo a rona phidisa motho yo kwa teng gore ebe sebupiwa se se phelang se se nang le matla go ya ka lentswe la gago. Papa ya matla otlhe re santsene re tlilo tlhalosa mantswe ana Modimo re kopela mohau wa hao le sefatlhego sa gago sebe sona se se re rutang se re etella pele moya o halalelang ebe ona o tseyang control over tshebeletso ena Modimo. Ke ya rapela ke re ka lebitso le le matla la mmoloki Jesu a re rute ke wena ka Jesu ya tshwanang ke khalaletso le ka bo sa khutleng. Amen. Ke ya leboga. Oh
phuteho ya Modimo ke ya tlhalosong ya mantswe empa ke batla hore o dumelane le nna ha ke go kopa ke re a nna le wena ha re ya tlhalosong ya mantswe jwale ka ha ke batla ho etsa motlhodithero go tswa mo sefeleng se re bine 1 2 re ya o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ha monate ka paballo ya hao ntate re pholositse ka Mohau ka dineo tsotlhe tsa gago re kola hao le leholo le re thabisitseng pelo kana jwale bana ba gago ba ye ka molao re bine ditemana tseo re tle re kgone go ya tlhalosong ya mantswe a rona ya Modimo ho ya ka mantswe ka monna le lona re ileng ra bala ka teng ntumelle ke re nna le wena ha re tla re theola ditaba tsa lehodimo moya wa Modimo a o folohe bosha sontaha ke sa bofelo sa ngwaga monna le wena re tla re tsenna tshebeletso ya lentswe la Modimo ha se khale monne nna le wena re ne re celebrate matsalo a morena wa rona Jesu Kriste ka jeno re iphitlhela e le hore botelleng ba selemo sosotlhe re ntse re na le moya wa bophelo re ntse re na le tsa go apara re ntse re na le dijo ka hare ho mahae a rona Modimo a re fa bophelo bo botle empa sontageng se e le sontaga sa bofelo nna le wena re tla re kopana le mantswe a tlang a bua le motho yo kwa teng ka morago ga gore morena Jesu re celebrate botsalo ba gagwe re kopana le mantswe ga Nicodemus aya a ile go etela mongwe wa bophelo aya go Jesu go ile go batlisisa gore bophelo bo bo sa khutleng ke bophelo bo bontseng jwang empa morena Jesu yena ha mo hlalosetse o re a gona motho ya tla tsenang mo pusong ya Modimo ha a sa ka a tsalwa hape a re o tlamehile gore o tsalwe ka metsi le ka moya gore o tle o bone mmuso wa Modimo e tlhalosa e re tsa nama ke tsa nama empa tsa moya ke tsa Modimo motho mang le mang o tlamehile gore a tsalwe hape mone nna le wena re tla re celebrate botsalo ba morena Jesu ba bangata batho ba ikatolositse ha ba sana taba le go amohela ngwana Jesu ha ba sana taba le go mokuka ka tumelo ba iphelela menateng ba ikela ko ba ratang teng empa nna le wena sontaha e le sa bofelo re kopana le mantswe a yetsang motho gore e nne mokreste ya tletseng
ha re re o mokreste re bua ka motho ya ileng a repenta a fumana salvation ya gage a tsala sesha ya iba sebupiwa sa Ntate Modimo empa mo re tshelang teng re phithela re na le batho ba e leng gore ga ba batle go tsala hape ga ba batle go amohela morena Jesu ha ke re nna le wena re tle re bale kgotsa re opele sefela sa gore re ya o boka morena re ntse re thabela wena lentswe le ditemana tseo nna le wena re di tseyang re ileng ra di bjala verse 16 e re gonne Modimo o ratile lefatshe mo bileng a neela ka morwa gage ya tsetsweng a le nosi ke ka moo ke reng re ile ra tseya le sefela se re rea Modimo re ya o boka ka mpho yo re fileng yona re ya o boka ka tseo o re etseditseng tsona mo go botlhe ba ba le mo go Kriste Jesu ba fumana matla a matjha mo go botlhe ba ba le mo go Kriste Jesu ba fumana pholoso mo go botlhe ba ba le mo go Kriste Jesu la ga maima a tla jang kapa jang Modimo ena o na le bona se ke batlang go se tlisa le go se folosa mo go lona ke gore nna le wena e le Sontaga sa bofelo re tlamehile re a o boka Modimo masea o mphileng ona o santsene o ba babaletse Modimo re a o boka ha selemo sewa gore tswanteng re iphitlhetse e le gore re fitile ebile re tshela ka re o bolwetse ba corona mme nna le wena ka tse gore le tlhono le re sampe re le diphidi a ke tsore ka utlwana nna le wena le ha e le gore metswalle ya rona baahisani mmogo le ba re phelang le bona ba ile ba amega ga botlhoko Modimo ena e santse e le Modimo ha o santsene wena Modimo a go loketse a go file monameng Modimo wa rona o a tshepagala Modimo wa rona o re ke le file mpho e leng Kriste Jesu ke le file ngwana ya e leng Emmanuel ke le file mopholosi yo e leng King of Kings a ke tsore ke a utlwahala mbo go lona lefatshe le tlhoile badumedi lentswe la Modimo le rialo mo bukeng ya JOHANE le re lefatshe le tlhoile badumedi ga se gore ka lebaka la gore re a rapela tsempe di ka se re wele ga se lebaka la gore ka gore re tsena kereke tsempe di ka se re tlhahele empa fela le mo go yona JOHANE chapter 17 ona le mo gore ba re ba rapella ba ba tlo dumelang lentswe la Modimo ba rapella ba ba tlo amohela lentswe la Modimo e ka nna le wena re ka ithuta ho gongwe ha re santsene re khona go tsena ka hare ho ntlu ya kobamelo re tlisa tebogo ya rona re re Modimo re a o boka mantswe a ke batlang gore re a yetse motlhodithero go tswa mo sefeleng seo ke gore re pholositse ka Mohau ne se ka matla a rona ne se ka botlhale ba rona le motso tsotlhe tse re ileng ra tsamaya re kopana le tsona nna le wena le ga re ka bala 2020 ha o ke wa lebella tsela ya New Road e tsere maphelo a mangata mara ba bang ba rona re phetse ebile re tswile re phela ba bang re ile ra daka dikotsi tse kgolo Modimo ena a re baballa ntle le bolwetse bo bo leng teng bo re reng ke ba corona rena le malwetse ka go farologana a ile gore a tsanama ya rona
empa ka jeno re sa phela ke ka moo ke reng re pholositswe ka Mohau gobane Modimo ena o ratile lefatshe a re fa Morwa wa gagwe mo go botlhe ba ba le mo go yena ba fumana bophelo mo go botlhe ba ba tshepela lebitso la gagwe ba nna mo go Keresete ba nna le tsotlhe tse ba di tlhokang re iphitlhela e le gore le ka gare go mesebetsi ya rona re na le dikgwetlho tse e le gore o fumane ba bang ba rona re fumana Mohau wa Modimo maemo a o le mona o kry-e le gore ne ntse e se a ga gona sa o tshwanne go na le ba neng ba le betere mo wena ba ba neng ba ka fumana maemo ago ha o feta ke ne ke reya ba bang maloba ko mmerekong ba e leng gore ga ba lebogele senkgwe se ba se beyang mo tafoleng ke ne ke ba raya ke re ha o tswa ka gate o thaisa o ya gae o lebelele gore ke batho ba ba kae ba ba tshwereng diplakate ba re ke kopa borotho or mphe mmereko ke etse something a nene o tsamaye gape le ka mo toropong o fete ko labor o lebelele gore ke batho ba ba kae ba ba tlhokang mosebetsi wa matsogo ba ba o batlang o ye o lebelele gape gore ke batho ba ba kae ba ba etsang dikopo ka di-CV empa wena o ile wa phunyeletsa empa wena o ile wa tsenella Modimo a o apesa ka Mohau wa hae Modimo a o fa tsotlhe ba bangata ga bana mosebetsi ba tshwere digrata tse di fetang tse wena o di tshwere wena o tshwere di-certificate bona ba tshwere digrata wena o tshwere di-certificate bona ba tshwere di-doctorate ka gare go maphelo a bona empa ba kwa ntle ga bana mosebetsi wena o ka mo teng o letlhogonolo o ka mo gare ga mosebetsi ke ka moo ke reng ke ka Mohau wa Modimo gore Modimo a o etsetse tsela empa batho ba bangata ga ba bone ba bang ba batho re iphitlhela e le gore re sebetsa batho ba bang re itshebetsa mara bonnyane bo ba gore ke sebeletsa ntate Mokete ore ke kolomaka kae ba bang ba o tlhoka ke ba ba kae ba ba tsamayang ba tsena mo dintlo tsa rona ke kopa o fiela gore ke kopa o aena ke ba ba kae ga ba fumane mosebetsi o empa wena mo teng o le tlhogonolo ke Mohau wa Modimo ha batho ba kry-a di-promotion o kry-a ngwe gore nna mo ke leng mo teng ga ke gole empa go na le o sena mosebetsi lebaka ke gore ga re na tebogo mo maphelong a rona business batho ba iditseng business economics go na le mafoko a ba buang ba re women needs are unlimited but the limited means tseo rona re di batlang ke tse ngata empa Modimo yena o re lekanyeditse gore re di fumane ka tsela ya gage ha o kare ga ke bonasa ke ilo etsa so he bonasa se ne fela o bona ka tala wa etsa sepe mara ha o kra tšhelete o e bona o ka tare he nke ka e kry-a nka etsa so ke ka Mohau wa Modimo ke ka Mohau wa Modimo seo re na le tsona ke Mohau wa Modimo bophelo ba rona ba bo monameng gore re tsoge re phele e ntse e le Mohau wa Modimo gore re fumane dijo e ntse e le Mohau wa Modimo gore re fumane mosebetsi wa matsogo e ka ba wa mofuta ofe ke ka Mohau wa Modimo hanke batho ba tlhaloga e le Sontaga sa bofelo gore ga se ka botlhale ba rona ga se ka botlhale ba rona ebile ga se ka maatla a rona ke Mohau wa Modimo so fela se nkutlwisang botlhoko ke gore batho ba ikgatolositse batho ga bana taba le Modimo nkutlwelle ka ipoeletsa a ke tsore go utlwa ke mang batho ga bana taba le Modimo ba na le taba le kereke ba na le taba le moruti ba na le taba le batho empa ga bana taba le Modimo lentswe lere ke le file mpho gobane ke ratile lefatshe ga kalo gore mang le mang ya dumelang mo go yena a seke a latlhega
a nne le bophelo bo bo sa feleng, a nne le bophelo bo bo sa khutleng, bo re bo bonang mo go Kriste Jesu. A ke itse kutlwa ke mang? Re ba kae batho ba re batlang go boniwa? Wa itse especially Bantu from church Letlhabile, re rata go boniwa, ga re rate Modimo, re rata go boniwa, ga re rate Modimo. Mo gotlhe mo e leng gore re batla go ipontsha, ebile ra bitsana, ebile ra kgobokantshana re tšhomitla ya tlhe wa ga re rate Modimo. Se ke se bolelang ke gore lentswe la Modimo le re ke ratile lefatshe haka mang le mang o tlameile a dumele. E se gore o dumele because of tšhomi ya o e o biditse, e se gore o dumele because of o nyaka go bontsha moruti or o nyaka go bontsha lekgotla la kereke. O dumele ka go mo amohela ka pelo ya hao yotlhe, le ka moya wa hao otlhe, le ka tlhalohano yotlhe. Ba re mo o tle bo bolokile taolo ya pele, e leng gore rata morena Modimo wa hao. Ke utlwa ke mang? Ha se ka botlhale ba rona, ha se ka matla a rona, ke ka Mohau wa Modimo gore re fumane tseo re nang le tsona, re fumane tshireletso e re le mo go yona. Verse 17 e re Kana Modimo ha wa romela Morwa-ona gore lefatshe le atlholwe ka yena, mme o rometse gore lefatshe le pholosiwe. Yaanong re ba bakae batho ba e leng gore re palla go amohela Modimo? Lefatshe la rotla, re rata tse leng tsa lefatshe, ha re rate tse leng tsa Modimo. E ke tsena mone ke botsisa ke re ke utlwile moruti o mongwe a rera a re buiwa go jabula lova. Ke re jabula lova ke nna ke itse, ya gona le ba ba ntlhalosetsitseng gore jabula lova e ra gore ha o iwa go di jabula lova ba re buiwa ka bongata, ba bang ba re buiwa go di miniskirt, ba re buiwa ka bongata, ba bang ba re buiwa ke di all white or ba re ke all white, ba re le gona buiwa ka bongata. Mara if re ka ba ra re re e tlampholoso go tsenwa ka bonnyane, ha re ba ra re re Modimo wa rona wa phela, ga ba batle go mo dumela, ba ratile lefatshe. Modimo mo go 17 a re morwa ka ga ka mo romela gore a tlilo a tlhola lefatshe, go gore ka yena le phele. Empa batho bona ba rata lefatshe gore ba rate Morwa wa Modimo. A ke itse kutlwa ke mang? Re rata tsa lefatshe gore re rate Morwa wa Modimo. Ke utlwa la pila man gore rona ka borona bophelo bo ntse bo le teng, ga re bonyana bophelo bo ntse bo tlile, ga re batle sepe ebile ga re batle utlwa sepe. Ka utlwagala phetogo ya Modimo. Batho ba bangata mo dinthong tsa Modimo ba di tsaya ya ka hobby, or ba di tsaya ya ka ko e leng gore ha re boregile ro entertainer go teng. O tlhalana ntse ke buang, ha re bona re sena plan, o ka ra motho a re o ka tla re Modimo a ka nthusa. Ha Modimo a go thusitse, bear with me, go na le ba ba reng ya bona nna mo ke mo lefatsheng mone o tla ikutlwa ntate le baruti le bona mona ba tsa sebe mona, o ka bile mona ba iketlile mona ba tsamaya batho ba teng ba re mona ona ka mokhomo ba angrano dilo ba re di ba tsamaela pila, ha dilo di ba tsamaela pila ebile ba ipa mo position ya gore o ka se wa botsa le moruti gore le gore wa mmolella. There is why motho a bila sa tshaba re aowa
a so re nna ke a kereke gore nna ke morena Jesu nna mo a re mona mo ke mo lefatsheng go monate o tla sala o tla ikutlwa ga le stage o tla ipona ba ya kae ba ya monateng o e leng gore ga wa ba tshwarela sepe lefatshe le tlhweile badumedi lefatshe ga la re tshwarela sepe go na le temana e nngwe mo Ecclesiastes moreri e re hopola mmupi wa gago o santse o le motšha go ise go tle matsatsi a gore wena ka wena o re hei nna ke sa kgone ya kerekeng hei kereke ke ya bana hei mangwe le a pala hei ba re mo botšheng ba gago o gopole mmupi wa gago mara bebele be re enjoya botšha ba gago ga o na le maatla ko bokao bo go isang ko teng eya ko go le monate tshameka mara o itse gore ko bokhutlong o tlilo accounta for bophelo ba gago bebele re yana moreri Ecclesiastes chapter 11 verse 9 e re wena le kau itumelle bokao jwa gago a utlwa ya re itumelle wena mo bokaong ba gago verse ya bofelo e ke reng ba re o tlilo go accounta ke verse 9 phrase ya bofelo re fela itse gore modimo o tla go isa mo tshekong ka ntlha ya tsotsotlhe tseo go monate se le ka bona moruteng wa kerekeng go tlase kwa lena ra go matlapeng a le go matlapeng ga re phuthego ya kuranta ba ne ba iketlile ba ja go le monate ga re ne go ne ba le dibiri ka re ka re bana lentswe la modimo la senywa yanong ga re ne go ne ba le dibiri ne go iketlilwe ka lebaka la re ke pula matlapa a re sa moriti di tle ka mo pele it's wrong se ke se bolelang ko gore ba re tsotsotlhetse re lo ya tshekisong ka tsone bophelo bo bophelang le ha o itumele ka maikarabelo le ha o ilo enjoya botšha ba gago enjoya ka maikarabelo go ba le lentswe le re ko bofelong o tlilo sekisiwa ka lebaka la ditiro tsa gago yaanong lentswe mo re badileng le re ka morwa o modimo ga a mo romela gore nna le wena re be bafu o mo rometse gore nna le wena re tle re se ke ra atlholwa ke lefatshe re phele ka morena wa rona Jesu Kriste phrase ya bofelo mo verseng e re yo dumelang mo go ena o tlwella a ba re yo dumelang mo kerekeng a ba re yo dumelang mo moruting a ba re angre ba bang ba re son of papa angre ba re yalo ba re son of papa e ba re modimo a kereka rona ba bang ba re yala kere e ba re lentswe ga le re yalo le re yo dumelang mo go ena ga a tlhole gore ka mantswe a mang ga o tlhoke gore morutisolo a gorela e tlhoka wena self introspection wena le pelo ya gago e etse connection le le godimo ba re o ka seke wa atlholwa yo o dumelang gore o setse o bone bophelo bo bo sa feleng just fela for ho dumela that's why ke ra batho kere o ka se shopong o reka borotho sa tshwara tšhelete o ka se go modimo o sena tumelo o ka se re ne ke tlile kerekeng mara o na tumelo a ke tswa tlhalwana o tlhoka gore o nne le tumelo gore o kgone gore o ira exchange angere o ilo reka le wena o ira o ba fa ka nako le ya pele ge ne sempele ba re tšhelete se ke dinnetena ba bua ba re battering system angere la itse he ko go file khetsi tse kana tsa mabupi o tlampha nku ke battery yaanong ga gona gore mahala go na le se tshwanetse go exchange ka sone yaanong le wena o ka se gore modimo nthuse eng mara gona tumelo ba bang mo bekeng ene ke bua le batho ba bang a re go itse nna ke a rapela o kry bile ke nyema moko ke lapa le ke rapela ke sa itse gore ke re modimo ke re a re o kry le ke rapela le ena ra e tshoka le godimo ke sa utlwe gore ka re aowa
o yetsa ra station o re ra e tshoka le go dumela go re lebeletse bone di tsona ha e tshepisi o so ha etle ba re yetsa ka tlwaelo ha ena ke tiro e stand ke tumelo e stand ditiro tse di bontshang gore ka nnete o bua le mongwe wa bophelo ya utlwagala o nya go mpolelela gore like ya ka wena o tsena ko ntlong o batla go ramolekane wa ga gore ke tshwere ke tlala o lo e bolela ka dijoko gore o tlo bontsha gore ke tshwere ke tlala ke ra gore o etsa dijoko ga ngwana tlile lata o nya go mo khalema o lo o mmolelela ya tsela le mokgwa o lo mmotsang ka yona he wena ngwana o ska tla lata he wena ngwana o to bontsha bo serious ba o bontsha gore hey no sta kolla saka ho sa ire tota ma o tsaya attention ya o bontsha gore mafoko a tisam ke mafoko a khaleng ore ke mafoko a go kopa ba bangare ba maka o kopa ke batla khave ka o kopa mama tu mama ka o kopa mara o ya go Modimo bore Modimo ka o kopa Modimo ka o kopa wetsa wa tshameka ha o tlise mafoko a ha o le tumelo le tla lona ntse ke bua yano mo sontageng sa bofelo ke ka Mohau wa Modimo sa mmana re fa sebaka gore ha re o simolla selemo se setle re khono itse re tsene ka tumelo ha re o simolla selemo se re itse gore le tserileng ra feta mo tsona re ke be re sa phele nna lwe o tsi ba ban re phetse boatla maphelo a boatla he ke re maphelo a boatla re ka bua ka go farologana ha ona re ka tswa socially physically mara re phetse maphelo a boatla ne re sna taba le mewa ya rona ne re sna taba le maphelo a rona re ile ra iphitlhela re expose ha go bua re expose ka wena wa itse mara ka tšeko sembe no phela ba bang ba di tlhomitsa wa ba sa phela ba bang ba di tlhomitsa wa ba sa phela mara wena ka tšeko wa phela Modimo sembe na o file second chance mara wena ha o le mo ha ke ya ke feleletsa mantswe buka ya DIANE ke tsere temane 1 mo bukeng ya DIANE ke badile DIANE chapter 8 Proverbs chapter 8 ke mantswe a dulang a le mo pelong ya ka mona go yotlhe mo bo botlhe ba ba boifa Modimo ba lebeletse sefatlhego sa Modimo anene mo Solomon o re ke poko ya motho yo botlhale gore o lebellang nnete ya Modimo verse ke tsereng ke ere ke rata ba ba nthatang ba ba mpatlang ka tlhoafalo ba tlampona o itse go bala lentswe na go ngaudulu mara lentswe le bolela go bontsi utlwela re rile tumelo re tlhokore ka yona ke mo Solomon o re ha o mpatla ka tlhoafalo o tlampona ke ha kae man mo ile mo utlwa lentswe la Modimo le rerwa mara wa se wa tlhalogana ke ha kae mo ile wa rutiwa le go tlase ya tlhomamiso wa se wa gonna le foko le tsene ke ha kae mo ile baruti ba rera le mo di radio ba re just ke morena wa se wa utlwa mara ka tšeko lentswe le re ha o mpatla ka tlhoafalo o tlampona e re ke tso re nne perfect ha ke re yalo ka itšura isong kunkutlo ke etsa gore nne perfect re na le batho ba ba tshwereng dikwalo tsa di-university tse popota ba bang ba bona re ba bitsa re ke di-doctor o mongwe re re o qualifiele o na le honors o mongwe re re o na le masters ke etsa gore nne perfect lentswe la Modimo a le batle doctorate a le batle honors o ka di bala dibuka tsotlhe mara e ya o palla instruction manual ya lehodimo why ke re e ka o palla o tlalla ke nya gore ke tle mo perfection e
ya gore ha o mpatla ka tlhoafalo batsadi ba rona ba ba neng ba bereka masimo ba ba neng ba bereka di-kitchen ba sena le grade 12 ba kgone gore botsa gore Jesu ke morena ga ise ke a bale ditlhaka mara o kgone go itse gore Jesu ke mopholosi ka lebaka la gore o mmatlile ka tlhoafalo o mmatlile ka pelo yo yotlhe ke na le go fa batho example ke re ke kile ka ya lesong go roi kopi re na le maphuti a go kogo ke ne ke sepeke le mokgatlho rona re ne re tsena re bofile dithae tsa rona re le madodana ke na le bomoruti modingwane le bo rainsatheke bo buti mongwako re ithare re rona re madodana re popota re bofile dithae tsa rona ana ka nako ke ge re le ko high school re ipona ga tla re rutegile mo ke mo dipolaseng batho ba itse sepe yir modimo a ntlela ka revelation a mpontsha bophelo ba lentswe la gae ke le kogo ha re ntse re rera kogo ke ga bile se pene re tailisa o itse jengentotana o re jengentotana o tsamaya jengentotana ba imela ntata tlhale ona mo masimong a fetso go ba di-line tsa gae a bere boots a ikgatile le di-overall ra re o tloetsa mo tlotla o ka re tlo mo opella bina re tlo montsha o aka Miss Beaver mo yar top class yo annamo a re khoutela mantswe bile go phala ka mokgoro ra ne ra khouta a tsale mo masimong ya ne se ke se bolelang go gore nna le wena ra itse le bonkgono ba rona ba ba leng ka mogare ha maga ya rona o kgone gore ngwana ka o tlo mpalla bula Psalm 23 mara ba ba malona mo kra ba sa itse gore ke ra gore morena ke modimo mara go kra itse mara ha tlha sekolo wena o tlha go tshwere digrata o palla go itse Psalm 23 mo kae o palla go itse John 3 mo kae ha o re Bebele wa re o bala le Bebele ba re ra go Matthew o itse le gore Matthew go kae mara bonkgono ba rona ka lebaka la re ba bakile modimo ka tlhoafalo ba mo amohela modimo a ba ruta ha ba ime mo pele he ba tlhalosa o phala rona ba re badile ba re reditse di-theology ba re gore ba botsa ba re itse Bible bonkgono ba rona ba e tlhalosa go feta bona batho ba bangata ne re rata gore lekwalo la ditiro tsa apostolo ke re ke lekwalo la moapostolo Paulos ke re revelela ke nkgono Paulos na ile kwala lekwalo yang ka re ne le tshokololo ya hae o lo kwala yang hona le motho ne tshwantsa mo kwalla makwala Paulos a kwaletse ke ga ene a sokologa e ba ke re ba mosadi mogolo bua nnete ba a re lebelle lekwalo le mara ka tshoko re sembe re lekwalo la apostolo la Paulos ana re sembe ne re tsama le phoso e ba botle mara re tshwere digrata tse kimakima o tlhalana ntwe ke bua gore lentswe la modimo le iponatsa mo ba ba mo amohelang ka nnete le ka tlhoafalo motho mo ga rena moruti ke bala Bebele nka se khone a bile ke tlhalohana a o tlhoko re rutiwe wena amohela modimo o ruta tlo re go bula Bebele ao lentswe la modimo la simololo o khone o ruta o ka e bala yo yotlhe mara hona le tlo nna mo pelong ya gago ra utlwagana khale le ikgatolositse modimo a re mo ngwageng o tlang re ke ka Mohau wa modimo ha re ilo go phela ebile re phetse mo maimeng a otlhe ha ke re maima otlhe ke tshaba gore ke re corona ne se sepe e kreile re le mo mathateng ya no deswa ke re tlhaga re imetswe re tlhaga re na le mathata a mantsi a jannama le moya empa lentswe la modimo le re fa tshepa gore ga re ka mmatla ka tlhoafalo re ilo pholosiwa ka Mohau wa gae ke ka Mohau wa modimo ka Jesu ya tshwanang ke kgalaletso le ka bosa khutleng ka modimo a ka tlhonolofatsa mantswe a boletseng ka bonnyane le bofokodi wa kwale mo dipelong tsa rona ka enke ya lerato amen a re rapele re lebogele mantswe a lehodimo modimo ntate modimo morwa modimo moya o matla otlhe o boletse le rona ka lentswe la hao modimo jwale ka mmoledi wa lentswe la hao ke a dumela ebile ke na le tshepo mo batleng a lentswe la hao gore mo go bo botlhe ba ba dumelang lentswe la gago ha lono go tswa la khutla le sa etsa mosebetsi mo go bo botlhe modimo ba ba le amohelang re bua mantswe a gore ro okelletse tumelo
mo re sitang teng, mo lefatshe le menate ya lona e re gapang e tsaya dipelo tsa rona. Re kopela wena o re sireletse Modimo, re batla sefatlhego sa gago Modimo, re batla tshireletso ya gago. Ha selemo se ile go wa Modimo ya matla otlhe, ba bang ba rona Modimo re iphitlhetse re kula haholo, re iphitlhetse nama tsa rona di fokola, ra iphitlhela mewa ya rona e tepeletse. Re tla re tletse tshepo, re ra a re thuse ke wena, a re lwele ke wena Modimo ya matla otlhe. Ke a rapela, ke rapella kereke ya rona Modimo, mo go bo botlhe ba ba leng mo moriting wa tebatso. Moya wa Modimo a o ba fitlhelle, a o phunyeletse, o ba tsosolose ko ba leng teng ba go itse o le Modimo ya phelang. Papa ya matla otlhe, re kopa tsena tsotlhe, re tshepa lebitso le le matla la mmoloki le mopholosi e le Jesu Kriste. Amen. Ke ya leboga phutego ya Modimo. Re ka etsa temana tse pedi tsa sefela, re tle re kgone go amogela tlhonolofatso ya Modimo. Are amogeleng tlhonolofatso ya morena. A morena a go tshegofatse, a go boloke. A morena a go phatsimisetse sefatlhego sa gage, a go itshwarele. A morena a go tsholletse sefatlhego sa gage, a go nee kagiso go fitlhelela go tla ga morena Jesu, ka Jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosa khutleng. Amen, amen. Amen.